Dinastija Nemanjića vladala je Srbijom od 1166. do 1371. godine, stvarajući zlatno doba. Stefan Nemanja je osnovao dinastiju, ujedinivši srpske zemlje pod jednom krunom. Njegov sin Stefan postao je prvi krunisani kralj Srbije 1217. godine. Sveti Sava, Stefanov brat, osnovao je nezavisnu Srpsku pravoslavnu crkvu 1219. godine. Kralj Milutin je proširio Srbiju i sagradio preko 40 crkava i manastira. Car Stefan Dušan stvorio je najveće srpsko carstvo, od Dunava do Grčke. Nemanjići su izgradili arhitektonska remek dela koja i danas inspirišu posetioce. Njihovi pravni kodeksi i kulturna dostignuća parirali su najvećim evropskim sudovima. Dinastija je okončana 1371. godine smrću cara Uroša V, čime je došlo do raspada Srbije. Danas, nasleđe Nemanjića živi u srpskim manastirima, kulturi i identitetu.